Bravo, čestitamo, bravo, aplauz. Super. Čestitamo, bravo, veliki aplauz, veliki. Odlično. Dajmo, Tija, dajmo, Daj, gremo na vijoče! dajmo, Tija! Lepo mora biti izloženo, lepo! Ja, ne glede na to, ko muzika špila, imamo malo guča, Ani so se še malo svaljali, Ani navijajo, Ateki pa momike nič, samo trepečajo, Dedeki pa momice nič, Ani zlogajo, Ani lepo zlogajo, Ani malo maje zlogajo, vsi se trudijo. Delamo, Joško, da potlam to obupno recimo škejo. Ano na prvi poziciji. Stop! Prste v kraj! Ovo da zdaj ponovim. Gledajte zdaj, jaz so Turki izdužili, tega ni njega. Ono je prišla sem pa to, tako ali drugače. Bravo, Stino. Zdaj, če te kaj malo ploskali, bravo, odlično. Glejte, naša deca si zaslužijo več pozornosti pa aplauza, kak vsi mi drugi. Bravo, Stina. Bravo, odlično. Super. Bravo, odlično. 23, bravo. Jaz mislim, kad 2 sekundi uro rakit coj dobi. Vredi, Joško, mislim, skraj. Štiješ, bo morata priti do konca ali samo prvi? Ekipa sto. Ekipa sto. Tako pravi, ovo je prvi lekot šovka malo. Mislim, to pa... To še gasilci ne bi v kip spravili. Joško, kje so te tu naopčili? Ja, kaj zdaj, Marjan, tako dolgo moš, pa nič ne trupiš. Hodi, gremo, ajde, potrebi se. Super, gled. No, Daniel, on je... Ja, prijem tukaj, tu nimaš kaj. Dobro gre, nič ne gre. Zdaj, ali ima ta jajca premalo, ali pa so žoge premale, nekaj ja. Stompovega Branka, izredno zanimiva ideja Dona, je rekel, Mortima, ker je močen šus, ne? Pa da je s prvim dol trufijo. Tisti dobi ekstra liter, ker da je s prvim dol trufijo. Ja, samo dej, on kak delajo, dečki, tu njega heco. Ojoj, srečne sta ženske, ki imate doma. Ojoj, gledaj, kak so dobri. Odelala. Joj. O, Zlatko. Viš, kak gre. Še, ja, mutne ujem. No, vse to, če ti malo postroni nos, je ni nič narobe. To je... Glavno, kad dole prideš. Pa sama ena puca je ta... Samo ena puca je tam dole, ali gre ta delata pa obo. Odlično sta. Bravo. Gremo, mladina. Činete vi, kjer je pa ovo. Gremo. Še malo, bravo, do. Malo kurila v kip pa ovo. No, bravo. No. Še malo. Bravo, prvi je skoz. Bravo, aplauz. Odlično, odlično. Neverjetno. No. Bravo, prvi je skoz. Gremo še drugega. Bravo, odlično. Gledaj ga, kje že je. Super, odlično. Ja, to zato, kaj Smiljan navija. To, ajajajajaj. Probi mene že vjeti. Ja bom zdaj našemu obiskovalci iz Zagorja, bom ga pita, kako se kaj počuti na naših rimskih igrah.
Ja, super, ne? Kaj vam najbolj všeč pri totih jajcah? Jajca ali ove, ki držijo na rozdno noge? Ja, najboljše, zakaj na rozdno noge držijo. Na rozdno noge držijo, da. Še malo. Stisnite, kuj, idi, Bolek, cuj. Cuj. Jaz mislim, da je Rajko prišel do konca tako po navodi pride, sej tak je svet kar razlogala, samo vem. Samo se gor grehu. Moški pa če duže bolj tinki. Presamo. Zlatko, prebivte ti dobro reklo, Kare, pa takšni mlode, glej kak mu gre. Ho. Nada, ne. Bravo! Gledamo. Če da kjeri piha, kaj zdaj se... Sad pa malo si počili, pa da šlu. Še. Bu počeo. Bravo! To je ga vrede. Ne. Stroti. Še sunce ga puči, če treba. Bravo, ženska super. Bravo. Lepo mu gre, počali mu teča, kuca pa mu gre, roki mu lepo greho, samo mu je rekao pa sta balona, še, samo da samo čelo pokaže. Bilo tako treba, evo, to i ne daje. Pa kako nadu je to neće. To ne gremo, kaj čoga, Ja ide za kućinu. Mario, kad ti ne dao za ovo bi kućinu, Bosku mi, do Primora! Daniel, gremo! Samo! Daniel, če ti si? Brigito, ti si! Brigito! Si prije! Moram, gremo! Ne da gledam, mu niš ne meni balon, si one! Da. Evo!